saa 3:10 tariki 28 Kamena 1914 isasu rimwe ryaciye mu ijosi ry'umugabo umwe rirahindukira maze ryica n'umugore we wari utwite. Ubyumve ko isasu rimwe gusa ntabwo ryamaze ubuzima bwabo gusa, ahubwo kaza neza kandi dutemberane ku itariki 28 Kamena dusubiyeho inyuma mu 1914 i Sarajevo muri Bosnia, aho umunyeshuri w'umunyaserbia witwaga Gavrilo Principe yishe igikomangoma Franz Ferdinand wari kuzazungura intebe y'ubwami bwa Autriche-Hungary. Iki gikorwa cyahise gituma Autriche-Hungary itera Serbia. Ndabarahiye nimurangiza kureba iyi video muraza kuba mu ku bantu babikunda. Turi ku muyoboro mugari JP TV show, ikaze mwese murisanga. Niba nawe isasu rya mbere ririndwa mubi, isi yari imeze nk'ikiyaga gitemba neza hejuru, ariko munsi harimo imivumba n'ibirunga bigiye kuruka. Yari itwikiriye ibintu bine by'ingenzi birimo M.A.I. ndetse na N. Aka kakaba kazina k'ingingo enye z'ingenzi byari bitangiye kuryanisha ibihugu hashize imyaka 30. Ndabizi ubu uri kwibaza uti ese iyo M.A.I. ndetse na N byari bishatse kuvuga iki? Nyumva neza, dore ukuri kudafindafinze nuko M yasobanuraga Militarism, naho A igasobanura alliances, I igasobanura Imperialism, mu gihe N yo yasobanuraga Nationalism. Wakwibaza uti ese izi nkingi enye zasizweho kubera iki kandi zari zigamije iki? Inkingi ya mbere, Militarism, yari ubwiyongere bw'intwaro. Ibihugu by'ibihangange cyane cyane nk'Ubudage ndetse n'Ubwongereza byari mu marushanwa akaze yo gukora intwaro zigezweho. Ku ikubitiro rero, Ubudage bwatangiye kubaka amato menshi y'intambara kugira ngo buhangane n'Ubwongereza bwayoboraga inyanja. Ubyumve neza ko buri gihugu cyashakaga kwerekana ko gifite ingabo nini kandi zikaze kurusha ibindi. Inkingi ya kabiri, alliances, amasezerano y'ibanga. Ibihugu byari byarashyizeho amatsinda y'ubufatanye ameze nk'amashyirahamwe y'ubujura. Ku ikubitiro tugasangamo itsinda bita Triple Entente ryabarizwagamo Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Uburusiya. Hakazamo irindi tsinda bita Triple Alliance rikaba ryarabarizwagamo Ubudage, Autriche, Hongiriya ndetse n'Ubutaliyani. Dore icyatangiye ari ikibazo rero, amasezerano yavugaga ko umwe muri bo natone kundi abandi bose bagomba guhaguruka icyarimwe maze bagakora mu nsina z'amatwi uwo wendereje undi. Bityo rero aya matsinda ndetse n'aya masezerano byahise bituma intambara y'abantu babiri ihinduka iy'isi yose mu cyumweru kimwe. Inkingi ya gatatu, Imperialism, kurwanira amakoloni. Uburayi bwose bwapfaga ubutaka bwa Afurika ndetse na Aziya. Ubudage bwari bumaze gutera imbere mu nganda, bwashakaga amakoloni mashya harimo ndetse n'u Rwanda kugira ngo bubone ibikoresho revuze. Bakaba bari basangira ururimi ndetse n'amaraso n'abanyaserbia. Ni mu gihe kandi Autriche-Hungary mu 1908 ubu bwami bwakomeye bwafashe Bosnia ku ngufu, ari byo bita annexation mu ndimi z'amahanga, bayita intara yabo. Kubw'ibyo rero Serbia yari ifite umujinya mwinshi, yashakaga ko Bosnia yigenga ikiyunga na Serbia kugira ngo babe igihugu kimwe kinini cyitwa Yugoslavia. Muri Serbia havutse itsinda ry'iterabwoba ryitwa Black Hand, bishatse kuvuga ikiganza cy'umukara. Intego yabo yari imwe, kwica abayobozi ba Autriche kugira ngo babirukane muri Bosnia. Kubw'ibyo rero ku itariki 28 Kamena 1914 igikomangoma Franz Ferdinand wari kuzazungura intebe y'ubwami bwa Autriche yagiye gusura umujyi wa Sarajevo muri Bosnia. Ubyumve ko yari yagiye kureba imyitozo ya gisirikari. Uwo munsi ntiwari usanzwe. Ubwo Ferdinand n'umugore we Sofia bari kugenda mu muhanda, umwe mu ntagondwa za Kabarinovici yabahundagajeho bombe. Ferdinand yari maso, ayikubita amaso maze ayikubita ukuboko ayijugunya inyuma y'imodoka.
bombe yaraturitse maze iturikana abaturage ndetse n'abasirikari bari bamuri inyuma, ariko Ferdinand we ntihagira ikimutwara. Nyamara ntiyigeze atekereza ko ari urupfu ruri kumwihumuriza cyangwa ruri kumugera amajanja. Ferdinand yararakaye cyane, ariko aza kwerekana ko ari umugabo. Nyuma yo kugera mu mujyi yategetse ko bamujyana kujya gusura inkomere zakomerekejwe na ya bombe, ngo ntawe urusimbuka rwamubonye ko. Mu nzira bajya kwa muganga, umushoferi yayobye umuhanda. Ageze imbere ya resitora yitwaga Sikera's Delicatessen, yagerageje gusubira inyuma atera rivasi. Muri uwo mwanya mu masegonda imodoka yari ihagaze yabuza hirya Garivero Principe, umusore w'imyaka 18 wo mu itsinda rya Black Hand, yari yicaye muri resitora ari kurya sandwich. Ubwo yiriraga sandwich gake gake abona imodoka y'igikomangoma ihagaze imbere. Mu mutima Principe ati kaze neza mboga zizanye. Principe nawe yunga mu rya Nyirarunyonga ati niyi nitoreye se nayo muraza kunsakuriza. Ntiyigeze azuyasa na gato, yasohotse muri resitora afata imbunda arasa amasasu 2 ari hafi cyane. Nta kuzuyaza rero nk'intare ibonye umuhigo, isasu rya mbere ryafashe Ferdinand mu ijosi. Isasu rya kabiri rifata umugore we Sofia mu nda. Ferdinand rero yapfuye abwira umugore we ati Sofia ntupfe, nunapfa upfira abana bacu. Bombi bapfuye mu minota mike cyane. Ubwo Autriche-Hungary yahise irakara cyane, yashinze leta ya Serbia ko ariyo yatumye uwo musore yita igikomangoma cyabo. Ubyumve neza ko kubw'ibyo Autriche yahise ihabwa Black Checker, uburenganzira budasanzwe budasubirwaho n'Ubudage bwo gukora icyo bashaka. Ubwo Autriche yateye Serbia, Uburusiya n'inshuti za Serbia buhagurukira icyarimwe bujya gutabara. Ubwo Ubudage ndetse n'inshuti za Autriche biratera, butera Uburusiya ndetse n'Ubufaransa. Ubwo Ubwongereza bubona Ubudage bwinjiye mu Bubiligi bugana mu Bufaransa, nabwo buhita bwivanga. Muri make isasu rya Gavrilo Principe ryabaye nk'umuntu ujugunye imwambi mu kigega cya lisansi. Isakoshi y'amasano y'ibanga yatumye ibihugu bisingirana mu rugamba rutari urwabyo. Mwabantu mwe, ibintu ntabwo byari byoroshye. Intambara ntabwo yabereye ahantu hamwe, ahubwo yabereye ahantu hatandukanye, bikaba byari bigabanyije mu byo bita amaforonti. Foronti ya mbere yari Western Front, Uburayi bw'uburengerazuba. Aha akaba ariho hari akajagari gakomeye. Abasirikari b'Abafaransa ndetse n'Abongereza bahanganye n'Abadage. Ubyumve ko bacukuye imiferege bitaga tereshe kuva mu Bufaransa kugeza ku nyanja. Ubyumve ko umuntu yashoboraga kurwana imyaka 4 arwanira metero 4 gusa. Ikindi kandi hari urundi ruhande bitaga Eastern Front, Uburayi bw'uburasirazuba. Aha Uburusiya bwarwanaga n'Ubudage ndetse na Autriche. Aha ho hakaba hari ubutaka bunini. Aha yari intambara y'ingabo zigenda cyane. Ahandi intambara yaberaga mu nyanja. Ubwongereza bwafunze inzira zose, inzira y'ibiryo by'Ubudage Boroshed. Ubudage nabwo bukoresha amato agendera munsi y'amazi Yudash boats, bumena amato yose bubonye. Mwabantu mwe, ndabarahiye ibintu byari byakomeye, urugamba rwari rwabaye imberenge. Ariko mu 1917 habaye ibintu bibiri bihambaye. Ibi bintu bibiri bikaba byarahinduye umuvuno w'intambara. Uburusiya bwavuye mu ntambara ku mugaragaro. Habaye impinduramatwara revolution, Uburusiya buhagarika intambara butyo. Abarusiya bakuye abasirikari mu ntambara, maze Ubudage bwumva burishimye bwerekeza ingufu zose ku Bufaransa. Bakiraho Amerika nayo yinjiye mu ntambara. Amerika yari imaze kurasirwa amato ndetse n'indege, ihita yinjira ifite abasirikari bashya miliyoni n'amafaranga menshi. Maze urugamba rukomeza kuba magasa, Ubudage bukomeza kwicarira ishyiga rishyushye. Aho uri kwibaza ngo ese nyuma yo gufatana mu mashati bagatana uw'akajwiga byagenze bite kugira ngo barekurane?
ni ukuvuga ngo ibihugu byunze ubumwe alliances byasizeho umugaba mukuru umwe Marshal Ferdinand w'Umufaransa, bakaba baramushyizeho mu mpeshyi y'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'umunani yateguye igitero gikomeye cyane bise 100 Day Offensive. Iki cyamenye imirongo y'Abadage. Ubudage bwabonye ko busigaye bwonyine inshuti zabwo Autriche ndetse na Ottoman zari zimaze gutsindwa. Kubw'ibyo rero bwemera kugondeka izosi maze bwemera guhagarika intambara ku itariki ya 11 Ugushyingo igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'umunani. Nyuma yo gutsindwa hahise habaho amasezerano y'i Versailles mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'icyenda. Aya masezerano niyo yaciye imanza aho yasinyiwe i Paris mu nyubako y'ubwami ya Versailles. Ubudage bwarafashwe maze babubwira kwicara bukarambya bukumva inshuro ndetse n'imyanzuro igiye kubufatirwa. Ubyumve ko bwategetswe kwemera ko ari bwo bwabaye nyirabayazana y'intambara. Ubwo Ubudage bwatangiye gucirwa urubanza nka rwa rundi rwaciriwe umwana w'Imana ruciwe na Pilato. Bidatinze bwahise butegekwa ko bugomba kwishyura miliyoni 33 z'amadolari, amafaranga yari menshi muri icyo gihe. Ubwo urwo rwari urushyi rumwe, hari hategerejwe urundi rushyi rugiye gukubitwa mu musaya w'ibumoso. Nta kuzuyaza ndetse no zirenga 16 ziburira ubuzima muri iyi ntambara. Mwabantu mwe ntago byari byoroshye. Ibi kandi byahise bituma Hitler azamukana umujinya ndetse n'andi matwara yandi yihariye. Byahise bituma hazamuka igitutu ndetse n'umututu w'intambara ya kabiri y'isi. Niba tugeranya hano, likinga video, utange comment y'ikiganiro twazakoraho ubutaha. Tuhari ku bwanyu. Ndetse kandi ukore subscribe kugira ngo ukomeze utungurwe n'amateka yaranze u Rwanda ndetse n'ayaranze isi nzima dutuye. Mukomeze kugira impagarike, ubugiri ndetse n'umugingo. Nje na JP.